Biz joldoşum ekөөbüz elhamdülillah 5 vakt namaz okuyubuz. Bирок айрыкча багымдатка тургузуш өтө кыйын. Жолдошумду кайта айта бересиң, бир айтсаң болду деп жинденет. Вактында окуш керек десем зордогон болбойт, наоборот күнөөгө калып атасың дейт. Урушканга чейин барабыз, ошол туурап айтып берсеңиз дейт. Өткөндө Москвада бирөө сурайт. Мен дейт, аялымы 5 жылдан бери намаз окуйбуз, только багымдатка мен ойготом дейт. Аялым мен ойготсун деп уктамыш этип алсам, аялым уктай берет дагы намаз калып кетет дейт. Мен ушу 5 жылдан бери аялым мени багымдатка ойготор бекен, ушундай бактылуу күн болор бекен деп күн сайын эртеменен туруп 5-10 мүнөт күтүп жатам дейт. Бирок ал уктай берет дейт. Анан экөөбүз намаз калып кетпесин деп, анан мен аны ойготом. Аялдарга айтып коюң дегенге, ушундай эми тууганым бирикем дүнүйө. Сен жаннатысың, бейишисиң. Эртеменен намазга туруп, күйөөсүн ойготкон аял. Эртеменен өз намазга туруп, аялын ойготкон эркек, булар иншалла бейиши. Бирок ачуусуна келип, аны көп кыйнабаңыз. Ойготуңуз, шарт түзгөнгө аракет кылыңыз. Шарттын биринчиси, кечинде кеч жатпасын, эртери жатканга аракет кылыңыз. Эртеменен жакшы ойгонгула, кечинде тамак азыраак бериңиз, тамак түштө көбүрөөк бериңиз. Кечинде 5 бармак берип, анан эртеменен турбайсың деп күнөөлөгөн туура эмес. Адам ошол кечинде азыраак тамак жеп, анан салкын болгон үйдө уктаган болсо, ниет кылса эртеменен жакшы болот. Кечинде намаз окуп, даарат менен жатканга аракет кылсаңыз, иншалла күйөөңүз эртеменен турушу оңой болот. Кыжалат болбоңуз, акырындык менен хикматын ойгото бериңиз, утуш сиз тарапта. Ассаламу алейкум. Чубак ажы багымдат намазынын казасы кайсы убакка чейин дейт. Багымдат намазынын убакыт сурооңуз өзү мындай туура эмес суроо болот да. Казаны убакыт тапканда дароо окуй бересиз. Убакыт табарыңыз менен окуй бересиз. Эгерде багымдат намазы каза болуп калса, ошол күнү 5 намазга чейин каза кыла турган болсоңуз, сүннөтү менен бирге каза кыласыз дагы. Ошол күнү 5-ден калып кетсе, анда сүннөтү жок, парыздын өзүн гана каза кыласыз. Намаз окуу убакыты уктап кетсе эмне болот түшүндүрүп берсеңиз дейт. Намаз окуу убакыты уктап кетсе, катуу уктаса кобургу чыгат, жыгылып чөчүп кетиши мүмкүн. Эгерде такыр жыгылбай турган болсо, даараты бузулбайт, намаз улап окуп кете берет. Уйкусу кабыл болсун, таттуу болсун, окуй турган намазы дагы иншалла кабыл болсун дуа кылабыз. Деги эле намаз окуп атып, намаз ичинде уктап кетсе, жыгылбай турган болсо, даараты бузулбайт, ойгонуп алып кайра улап кетсе боло берет. Ал эми коңуругу тартып кетип жыгылып кулап чөө турган болсо, анда даараты бузулат, намаз да бузулат. Мен багымдат намазына тура албай атам эмне кылса болот дейт. Багымдат намазына тура албай калган адам ошол туугандарга айтып ойготуп кой деш керек, азанчыга айтыш керек, же телефон чалып кой, же коңшуга айт, сен турганда мен эшигиңди такылдатып, мен ойгон боюнча эшигимди такылдатканың койбой деп айтыш керек. Мен Мекке шаарында окуп жүргөндө сабактан кеч келип, эртеменен тура албай калган учурда багымдатка ошол кошунабыз Абдулла деген Афганистандык кошунабыз бар. Ошол кишиге айтсам, эртеменен келип домофонду баса берет. Мен качан туруп барып, алло, ким демейинче басып, мен ойгот, андан кеч ошентип намаздан калчу эмес, урматтуу бир туугандар. Демек аялы күйөөсү аялына жардам берип, ошол бетине суу чачып ойготуп, аракет кылып турса, бул ошол жакшылыкка жанашкандын белгиси, мына ошо эсептелет дейт. Багымдат намазынан чыккандан кийин жамаат бири-бирине учурашып чыгыш сүннөт деле эмес. Намаздын өзү 15 учурашканың 50 мүнөт болуп кетет бир арда. Иштен кеч каласың. Ал эмес кээ бир аалымдар намаздан кийин тегеренип туруп учурашканды бидат деген. Анда мында болсо болот бир жөн. Анан бирок сөзсүз учурашыш керек деп тизилип, ушинтип тартип кыла бергениң туура эмес да. Башка шарият толтура калып кеткен, ушунуңа бекем. Анда мында макул эми. Багымдатта макул. Бир жерде багымдатта бар, окубаты чыккандан кийин ушундай тегерендирип, таза чоң мечитте күрүк болду. Анан бирөө бабырап жапырап дуа кылды, уже базар түш болуп калды аякта. Ошого этиятыраак болуш керек. Адаттардын кээ бир бидаттары дагы бар. Багымдаттын убактысы өтүп, уктап калсаң, каза деп ниет кылабыз. Ооба, каза деген өтүп кетти деген эле сөз. Уктап калсаң, өтүп кеткен намаздын
okumaqqa deb niyet kılasın, je kaza namaz dep niyet kılasın. Sajdada koldu kenen koysa makruh bolboybu. Erkek kolun kenen koyuş gerek, koltuğun biyik kötörüş gerek, astından kozu ötüp kete turgan boluş gerek. Alem ayaldar kuşuru okuydu. Ayaldar kuşuru okuydu. Erkekler bilen ayaldardın namazı bul meselede okşoş emez. İmam Abu Davud'un El-Marasil degen kitabında aytılat, Peygamberimiz Aleyhisselam iki kolun koltuğun götürüp okup atkan iki ayaldı görüp, "Öy ayaldar" dedi. "Siler kolunlardı özüngörgө tartıp kuşuru okugula." Bul meselede erkeklerдің namazında emez ayaldardıkı dep Peygamberimiz kaytardı. Oşoga biröler "Sallu kema ra'aytumuni usalli." Men kantip namaz okusam sizler oşentip namaz okugula degen Peygamberдің hadisini alıp ayaldardağı erkeklerde namaz okugandığı bul makruh. الفصل الثاني متفق عليه بخاري مسلم الحديث عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتين فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وروى الترمذي نحوه. İmam Abu Davud, İmam Tirmizi rivayet kılgan hadiste Muhammed ibn İbrahim Qays ibn Amr'dan Qays ibn Amr aytat, gündörдүн bir günde Peygamberimiz bir adam bağımdat namazdan keyin dağı 2 rekat okup atkanını görüp kaldı deydi. Bağımdat okuştu. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm salam verdi. Anam böyle turup böyle okup aytırgan uçurdu 2 rekat namaz okup atat. Niye? Kanday oldu? Aytdı Peygamberimiz. Bağımdat namaz 2 rekat 4 rekat emes böyle. 2 rekat sünnetini okuduk, farzımını okuduk. Bu kaysı namaz? Peygamber tangalıp, bağımdat namaz 2 rekat dep aytdı. Sebep degende, bağımdattan keyin gün kötörülgөнгө çeyin namaz okuğuna bolup ayttılar. Sahavalar kaza okup ayttılar. Antkeni kazası okuydular, bирок kaza kıla turgan mesele bu. Demek bunu nafil namaz gana bolup atat degen söz da. Bu kanday oldu? Dedi. Degende tigi adam aytdı, o Allah'ın elçisi, bu bağımdat aslında 2 rekat sünnet namaz. Men yetişpey kaldım, ülgürübey kaldım. Kesin parzda daroo parzga girip kettim. Oşol bağımdatlı 2 rekat sünnetin okup atam men dedi. Degende Peygamber çıkpay kaldı. Bul degen emne degen söz? Bul degen Şafi mazhabda aytılganday, egerde sen gelip imamga uyup kalıp, parz okup kalıp, sünnet kalıp ketse, anda parzdan keyin sünnet okusan bolaveret degen söz. Peygamber ikrar kıldı, on çıkpay kalganı makul bolgonu demek bolaveret degen söz. İmam Muhammed bin Hasan Şeybani'nde aytat, egerde parz namazga yetişip kalıp sünnet okuy albay kalsan, parzdan keyin okusan bolaveret dep. Bирок İmam Muhammed'in rivayatı parzdan keyin gün çıkkandan keyin okup beresin deydi. Alemi Şafi'de de okuy beresin deydi. Alemi Şeyheyn, Abu Hanife, Abu Yusuf bul hadiske amal kılışpaydılar. Kuda verdi. Buna Abu Hanife'nin ayını taptık. Abu Hanife hadis bar olup durup Peygamber ikrar kılıp tursa dağı hadiske amal kılmaydı dedi. Antkeni Abu Hanife'nin Abu Yusuf fatvası şunday, egerde bağımdatın sünneti kalıp ketse, parz okulup kalsa, o şol boydan kıyamatga çeyin sünnet okulmaydı fatva verecek bular. Estağfirullah. Kanday hadis tursa, bular hadiske amal kılbaydı. Desek hadis dayıf hadis eken dağı Abu Hanife'nin fikrinde bul hadis dalil kılgınga jarabayt eken. Tülk Abu Hanife buna bul jakta aytып atat İmam Tirmizi وقال إسناد هذا الحديث ليس بمتصل. İmam Tirmizi aytat bul hadisin isnadı muttasil emes deydi. Demek munkati olgan bolsa, üzülgön bolsa bul avtomatik türde hadisin sanattagi ayıp bar bolup septelip hadis dayıf septelet. Dalili لأن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو. Antkeni sanattagi Muhammed ibn İbrahim bul Qays bin Amr'dan uqqan emes dep aytып atat.
وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الترمذي ورواه وأبو داود والنسائي. Cübeyr ibn Mut'im aytdı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Muna uşul ey Bani Abdümanaf, uşul Mekke'ni karap durgan, Mekke'ye kojoyundu kılıp durgan uruğa Peygamber hayırlı kılıp atadı. Abdümanaf'tın baldары, muna uşul uyga gelip, Kabaga gelip, bürü tavaf kılıp atkan bolsa, je bürü günü tünü gelip, kaysılı vakta olbosun, namaz okup atkan bolsa, anı tıyva kıla dedi. Tıyva kıla dedi. Sahih hadis bul. Sahih değil, makbul degen söz. Tuğra, şonun için tavaftı makrusu yok. Tavaf 24 saatin bardık uçurunda buluverir hadis menen. Biroq hadisin ikinci bölümünde kaysılı vakta gelvesin namazın tıyva kıla deyip atpayбы. Anda Mekke'de bardık uçurda namaz okusa buluverse, gün çeğip atsa, gün batıp atsa emine olat anda. Emine ol demen. Peygamberin hadisi bir-birine karama karşı gelip kaldı. Yok anda emez. Namaz makruh bolgan vakittan başka vakittin bardık uçurunda gelse tıyva kıla degen söz. Çünkü demek tavaf 24 saatin bardığında boluverip tıyvaysınlar. Alemi namaz bolup kalsa namaz vakit ruhsat berilgen. Namaz okuganda makruh bolup turgan vakitte gelip namaz okup turgan bolsa oşul vakitlerden bardığında anı tıyva kıla degen söz gelip çatan. Kene başka hadislerde gün çıkıp atkanda, gün batıp atkanda namaz makruh degen söz var. Demek oşul hadisler çoğultkanda Abu Hanife aytat, Mekke'de olsun, Mekke'nin sırtında olsun, gün çıkıp atkanda, gün batıp baratkanda, gün çakış namaz okuyan makruh olur, alem tavaf bardık uçurda buluverir degen mani gelip çıkar. Eğer de şu amal kılsa kanda belki hadis kılış gerek. Amal kılsa bu hadisi belki kılış gerek. Bırak oşentkende kanda iki hadiske bir dey amal kılgan bolup eseptelebiz. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة رواه الشافعي. Hazreti Abu Hurayra aytat, Peygamberimiz aytты, gün çaktış bolganda gün oğunga çeyin namaz okubagıla dep tıydı deyt, biroq cuma günü gana tıygan жоқ deyt. İmam Şafii Musnad'da rivayet kıldı. Biroq İbn Hajar özü bu hadis dayıp dep aytat, oşondan bu hadis amal kılınbay turmatты bir tuğandar. Demek cuma günü olsun, cumadan başka olsun, çak düşte okulgan namaz makruh oydan tura veret. Vallahu a'lam bis savab.